podnožju Orijena na 700 metara nadmorske visine skriveno je najmanje selo Herceg-Novske opštine, Žlijebi. Poznato po autentičnoj arhitekturi, jedinstvenoj u Crnoj Gori. A po čemu se ono izdvaja? Pa sve od kamena, bukvalno kamen po kamen bez jednog vezivnog materijala. Kuće su građene tako, od temelja do krova. Naša porodica je došla ovdje 1687. iz Hercegovine, a crkva je Svetog Nikole 1550. godine. Znači, neko je prije nas ovdje došao i tako kako se naseljavalo, ljudi su pravili ovako od kamena kuće. Zato je ovo selo posebno, zato što je u jednom komadu sve. Te kamene ploče i te kamene kuće u jednom snopu. Kuće su sve napravljene usuvo od kamena koje se vadilo ovdje iz seoskih majdana, pentara. I onda ga lijepo sortirate i od toga se onda prave ovako kuće. Znači, nema nikakvog vezivnog sredstva. Zidovi su dupli zidovi, znači pravljeni su u duplo, a u sredinu se stavljala škalja. To je onaj otpad od klesanja kamena, otpad iz majdana, onaj kamen, i stavljalo bi se u sredinu kao izolacija. A zidovi su debeli jedno od 90 do metra. Iako u Žlijebima danas živi tek nekoliko porodica, ovo selo je nezaobilazna stanica ljubitelja prirode, planinara i turista koji žele da osjete autentičnu atmosferu novskog kraja.